سلام بینندگان گرامی، همیاران عزیز. نمایش نوبتی سربازی وطن را با مهمترین رویدادهای حیات نظامی کشور که از جانب گروه اجاده مرکزی مطبوعات وزارت مدافع آماده گردیده است منظور شما می‌گردانیم. وابسته به شهر و توزیع و تطبیق عملی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان امروزها با جلب خدمتچیان حربی سطح زینه‌های گوناگون قوه‌های مسلح کشور کارهای فهماندهی جریان دارد. خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح نیز همچون عضو فعال جامعه و تامین کننده ثبات و آرامی کشور محبوبمان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی را که همسالت در فضای تنج و تنتنه مظفریت‌های ملی و دولتی ارائه می‌گردد به حیث یک راهنما سرمشق فعالیت پرمسئول نظامی خود قرار داده. با عملی نمایی آن از پیام تا پیام یعنی برای 10 ساله‌ها به خود سبق و تجربه بزرگ کسبی می‌گیرند. امروز در تاجیکستان عزیز ما آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی با مرام جریان دارد. طور از تاکیدهای راهبریت عالی مملکت برمی آید تجلیل این سالگرد واقعا هم مهم و تاریخی از هر یک فرد وطن دوست و خودآگاه کشور مسئولیت و قدم استواری را در راه رشد و فردای درخشان دولت و ملت تقاضا می نماید. امروز هیئت شخصی وزارت مدافع و نهادهای قشون قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دایره این حجت عالی راهنماساز فعالیت خود را برای 3 سال موفقیت‌های در پیش ایستاده تحت شعار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با نیروی تازه، آماده‌باشی بلند جنگی و انتظام نمونوی استقبال می‌گیریم. به راه ماندند. ما به قواهای مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم و دلپوریم که آنها من بعد نیز استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوبمان امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم ما را چون سپر حمایت میکنند. در ردیف این سطرهای پرمحتوا همسفان و همصحبتان ما نیز ضمن بیان اندیشه های جالب و گفتارهای صداقتمندانه خویش با جسارت از امن و آسایشگی پایدار در این سرزمین حرف میزدند و تاکید میکردند تا که هموطنان خواب آسوده در بالین وطن داشته باشند. پرزیدنت مملکت در پیام نوبتی خیش با یک افتخار بزرگ قید کردند که من به هیئت شخصی قواهای مسلح کشور اعتماد کامل دارم و دلپور هستیم که من بعد نیز هیئت شخصی آن با سر بلند بهر اجرا نمودن رسالت خیش بهر حفظ نمودن تمامیت ارضی استقلالیت دولتی و صلح و ثبات همیشه آماده هستند. از این سخنان پیشوای ملت ما خدمتچیان حربی قوای مسلح روح الهام تازه گرفته حرکت میکنیم که بیش از پیش این رسالتی که در نزد ما خدمتچیان حربی قوای مسلح است در نزد خلق و ملت وطن خویش و سرفرمانده عالی با سر بلند اجرا کرده باشید. از سخنهای پیشوای ملت الهام گرفته وعده میدیم که به خلق وطن خود صادقانه خدمت مینماییم. مسئولیت دفاع از مرز و بوم اگرچه افسران و سربازان را حامی سرسپرده و فدایی وطن گرداند ولی اعتماد و باوری خلق علل خصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خدمتچیان حربی را وادار میسازد که تا نفس آخرین صادقانه خدمت حربی را به جا آورند و اگر لازم آید جان خود را سپر نمایند. سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت گنرال ارتش امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتی خود با در نظر داشت وضعیت امروزه جهان و منطقه تاکید داشتند که قواهای مسلح مملکت به خصوص جزء تامهای قشونهای سرحدی همیشه در حالت آماده باش قرار داشته باشند. وابسته به این مطلب و تاکید پیشوای ملت افسران همصحبت ما اندیشه های خود را چنین بیان داشتند. در نزد ما خدمتچیان حربی قوای مسلح وظیفه گذاری کردند که وابسته به وضع مرکب و پیچیده امروزی سیاسی و منطقه و جهان باید سطح آمادگی کسبی خویش را بلند برداریم، صداقت به وطن و خلق خود و همچنین بهر رعایت نمودن آیین‌نامه و نظامنامه و انتظام حربی و تأمین امنیت دولت و ملت دقت زیاد داده باشیم. وابسته به مسئله امنیت و یکپارچگی ثبات و استقلالیت جمهوری تاجیکستان سرور دولت تاکید نمودند که
дар 2-3 соли оянда вазъияти дар ҷаҳон ба амал омада мураккаб хоҳад гашт ва мо хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои якпорчагии ҷумҳурии тоҷикистон, истиқлолияти он, суботу оромии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон тамоми кӯшишу ғайрати худро ба он харҷ менамоем ки тоҷикистони мо ором, пешрафт ва дар зинаи аввал дар арсаи ҷаҳонӣ қарор дошта бошад. омодабошии доимии ҷангии ҳар як ҷузъу томи артиши миллӣ дар заминаи донишҳои баланди касбии ҳайати шахсии он амалӣ мегардад. аз ин рӯ дар паёми навбатӣ зикр гардид ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомиро зарур аст бо ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва баланд бардоштани донишу малакаи касбӣ, инчунин бо истифода аз шаклу усулҳои муосир муборизаро бар зидди терроризм ва экстремизм, қочоқу муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар қонуншиканиҳо тақвият диҳанд. дар паём ба ҳамаи қувваҳои мусаллаҳ супориш дода шуд ки вобаста аз вазъи ҷаҳони имрӯза, хатарҳои ҷаҳони имрӯза ва минтақа мо хизматчиёни ҳарбӣ бояд ҳушёрии сиёсӣ ва зиракиро аз даст надиҳем. ба ғайр аз ин малакаи касбии худро бояд ки дар сатҳи баланд бардорем. инчунин омӯзиши муборизаҳои нави муосир бар зидди хатарҳои нави ҷаҳонӣ аз ҷумла терроризм ва экстремизм. мо хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ зарур мешуморем ки чун пешин баҳри мубориза бурдан ба зуҳуроти номатлуби аср, зуҳуроти байналмилалии барои ҷамъият хеле хавфноку хатарнок, мубориза ба муқобили экстремизму терроризм, ба муқобили муомилоти ғайри қонунии маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти бади ҷомеа ҳамеша омода бошем ва қувваи ғайрати хешро сарф намоем. мо ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа эътимоди комил дорем, қайд карданд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми навбатӣ. мо занону бонувон паёми пешвои миллатро ҳамчун раҳнамо дар иҷрои вазифаҳои хизматии хеш қарор дода кӯшиш менамоем дар баробари мардон ҳамеша омодаи хизмат бошем. ҳамкории ҳар як фарди ватандӯст ба хотири таъмини амнияти давлат ва суботу оромии ҷомеа бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ ки аз таъкидҳои дигари президенти мамлакат дар паёми навбатӣ маҳсуб меёфт. атрофи ин масоил қайд кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо ҳама сокинон ва ҳар як фарди худогоҳи ҷомеа андар дифои марзу буми аҷдодӣ ҳамфикру ҳаммароми фарзандони муҳофизи ватан мебошанд. аз аввали моҳи январи соли 2019 дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон даври якуми омӯзиш оғоз гардид. ба ин муносибат дар вазорати мудофиа ва қисму воҳидҳои низомии навҳои қушуни артиши миллӣ ҷамъ омад ва машғулиятҳои таълимӣ баргузор гардид. хизматчиёни ҳарбии вазорати мудофиа даври якуми омӯзишро тибқи нақшаи маҷмӯи ягонаи вазорати мудофиа, нақшаи тайёрии қувваҳои мусаллаҳ ва нишондодҳои ташкилии методӣ ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ бо баргузории чорабиниҳои тантанавӣ оғоз намуданд.
ба ин муносибат нахуст дар толори вазорати мудофиа бо иштироки ҳайати шахсӣ дастгоҳи марказӣ ва ситоди генералӣ ҷамъомад доир гардид ки онро сардори ситоди генералӣ қувваҳои мусаллаҳ муовини якуми вазири мудофиаи кишвар генерал лейтенант эмомалӣ собирзода оғоз бахшид. сардори ситоди генералӣ вобаста ба ташкили тайёрии амалиётӣ, сафарбарӣ, ҷангӣ ва таъмини хизмати қушун ва бехатарии хизмати ҳарбӣ дар тамоми ҷузъу томҳои вазорати мудофиа ва дар маҷмӯъ қувваҳои мусаллаҳ барои таҳсили соли 2019 ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамзамон илова гардид ки ҳама пешравиҳо дар артишро метавон яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолият арзёбӣ намуд. инчунин вобаста ба имкониятҳои нави таълимӣ дар қисму воҳидҳои низомӣ ёдовар гардида ҳайати шахсиро ба омӯзиши ҳамаҷонибаи машғулиятҳои касбӣ дар соли 2019 даъват намуд. сипас дар доираи нақшаи таҳия гардида барои ин даври омӯзиш афсарон вобаста ба вазифа ва ӯҳдадориҳои хизматӣ ва маҳорати касбӣ ба гурӯҳҳо ҷудо карда шуда тариқи назариявӣ ба омӯзиш ҷалб гардиданд. қобили зикр аст ки дар доираи оғози даври омӯзиш фаъолияти ҳама ҷузъу томҳои низомӣ артиши миллии кишвар натиҷагирӣ гардида ба ҳамин тартиб дар ҳама қисмҳои низомӣ бахшида ба даври якуми омӯзиш ҷамъомадҳо доир карда шуданд. бо чунин тартиб дар полки таъминотӣ ва идоракунии вазорати мудофиаи мамлакат бо иштироки масъулини ин воҳиди низомӣ ҷамъомад доир гардид. ҳамин тариқ даври аввали омӯзиш дар ҳама ҷузъу том ва қисмҳои низомии вазорати мудофиаи кишвар бо фарогири тамоми ҳайати шахсӣ оғоз гардида нақшаву барномаҳо ва дигар аёниятҳои таълимӣ ба ҳайати шахсӣ мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифт. қобили зикр аст ки ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ гузарондани ҳама машғулиятҳои назариявию амалӣ нуқтаҳои таълимӣ қисмҳои низомӣ муносиб гардонда шудааст ки ба сифати таълим мусоидат менамояд. назорати машғулиятҳо бошад бар зиммаи афсарони масъул вогузор гардида дар ҳар гурӯҳ афсарон вобаста ба вазифаву ӯҳдадориҳои хизматӣ ва маҳорати касбӣ ҷалб карда шуданд. машғулиятҳои минбаъда дар доираи ҷадвали муайяншуда дар синфхонаҳу майдончаҳои таълимӣ бо тарзи назариявию амалӣ гузаронида мешавад ки он айни ҳол дар ҳама қисмҳои низомӣ бо маром идома дорад. клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиа яке аз шохаҳои варзиши кишвар маҳсуб меёбад. варзишгарони клуби мазкур соли 2018-ро бо чӣ дастовардҳо ҷамъбаст намуданд? ҳамкасбонамон дар ин мавзӯъ гузориш таҳия намуданд. таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба наврасону ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаву бунёдкор ва муҳофизи халқу ватан таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда бо мақсади рушду камоли шахсият ва солимии ҷомеа тадбирҳои гуногунро дар ин самт амалӣ мекунад. маҳз дар доираи ин ҳадафҳо ва густариш додани навъҳои варзиш дар сафи артиш 13 марти соли 2003 дар тобеати вазорати мудофиа клуби марказии варзиши артиш ташкил карда шуд. масъулини клуби мазкур аз рӯзҳои аввал бо баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар қисму воҳидҳо ва ҷузъу томи вазорати мудофиа сарбозони соҳибмаҳорату боистеъдодро ҷамъ оварда дастаи мунтахаби варзишгарони худро ташкил намуд. аз ин ба баъд сарбозони варзишгар бо роҳнамоии устодон дар мусобиқаҳои варзиши кишвар ширкат варзида чун як қисми таркибӣ ва назараси дастаҳои варзишии мамлакат мақом ва нуфузи хосаро касб намуданд. умуман варзиш дар тамоми ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд рафта истодааст. асос аввало дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст ки имрӯз тамоми варзишгарони тоҷикистон дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ байрақи тоҷикистонро баланд мегардонанд ки ин барои варзишгарони клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиа як таконе аст ки барои дар мусобиқаҳои ҷумҳурию байналмилалӣ иштирок кардан парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд мебардорам. ман сарбози қатори сафаров маъруф мебошам ки тӯли 1 солу 9 моҳ мешавад дар клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ватан давом дода истодам ва
آخرین مسابقه من در شهر ازبکستان گذشت و رقیب من از شهر بلاروس بود و رو مغلوب نموده جای نمایان را سزاوار گشتم. در سال 2019 من نقشه دارم که باز با تیاری خوب دیده پرچم دولت تاجیکستان را بلند بردارم. اگر به سالهای اولی فعالیت کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع نظر نماییم، در این دوره کلوب مذکور فعالیت خود را در زمینه دسته منتخب فوتبال بازانش آغاز نموده، سال به سال نوهای دیگری ورزش را راه اندازی نمود. اکنون باشد با گذشت وقت و امکانیت‌های فراهم گشته، در آن سربازان ورزشگر از روی 10 نوع ورزش تعلیم گرفته، در دوام خدمت حربی مهارت ورزشی خود را صقل می‌دهند. من سرباز قطاری حلیمزاده جلالدین عبدالحکیموویچ استاد ورزش جمهوری تاجیکستان اوید با محاربای آمیخته و جوجیتسو میباشم. طول 9 ماه میشود که من در قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کرده ایستادم و من در سال 2018 در مسابقه جمهوری اوید با محاربای آمیخته و جوجیتسو چمپیون شدم و از دولت بیرون در کشور همسایه ازبکستان برآمد کردم و سزاوار جای نمایان گشتم. همسالان مسئولین این کلوب مسابقه های گوناگون ورزشی را در شهر و نواحی کشور موافق نقشه و در عرفه عید و جشن های ملی میان افسران و سربازان نوهای قشانی وزارت مدافع و کارمندان دیگر ساختارهای قدرتی دایر می نمایند. من سرجان یوسپوف عارف خوجا فیض‌الله خوجایویچ طول 1 سال 9 ماه میشود در قسم حربی 0115 خدمت میکنم. در جمهوری قرقیزستان از نوع ورزش باکس جای دوم را اشغال کردم و بیرق تاجیکستان بلند برداشتم. عین حال در کلوب مرکزی ورزش ارتش نوهای ورزش گوشتنی طرز ملی، آزاد، سامبو، جودو، دستخوابانی، باکس، زدوخوردی تنبتن، فوتبال، والیبال و غیره فعالیت میکند. سال گذشته برای ورزشکاران کلوب مذکور با اشتراک در مسابقه های گوناگون داخلی و خارجی سال خاطرمان و فراموش نشونده بود. و در سال 2018 ورزشکاران کلوب مرکزی ورزشی ارتش در 20 مسابقه های گوناگون ورزش اشتراک کرده با سزاوار 40 مدال طلا، 20 مدال نقره و 13 مدال برنجی گشتند که این یک برای ورزشکاران کلوب مرکزی ورزش ارتش یک سال فراموش نشونده است که باید گفت که یکی از دستاورد بزرگ کلوب مرکزی ورزش ارتش وزارت مدافع در سال سپری گردیده این غالبیت مربی این کلوب خوشقدم خسرو در مسابقه قهرمانی جهان اوید به سامبو در شهر بوخارست رومانیا بود که با مدال طلا به وطن برگشت. او در قوازمایی نهایی رسلان بگداساریان روسیایی را شکست داد و بار اول به عنوان قهرمانی جهان در رشته سامبو دست یافت. طبق اطلاع سردار کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع، امروز جوانان ورزشکار کشور با پیشنهاد عنوان‌های ورزشی میتوانند به صف ارتش آمده در برابر خدمت حربی در کلوب مذکور مهارت ورزشی خود را تکمیل دهند. همزمان در مسابقه های گوناگون داخلی و خارجی کشور شرکت ورزیده صاحب جایهای افتخاری گردند. من سرباز قطاری کازاک سرگی از نامزد به استاد ورزش جمهوری تاجیکستان اوید به تیرپرانی در مسابقه بین ساختارهای قدرتی جای اول را اشغال نمودم. در سال 2019 خواهش دارم که این نوع ورزش را صقل نمودم و در میان دیگر دولت‌ها پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. تمرین‌های پیوسته، آب و تاب بدن، بلند برداشتن مهارت جسمانی و در مجموع بهداشت سالمی حیات شخصی ارتش ملی این یک سمت اساسی آمادگی جنگی به حساب می‌رود. با این مقصد مسئولین کلوب مذکور پیوسته میان حیات شخصی وزارت مدافع مسابقه‌های گوناگون ورزشی را تشکیل می‌کنند. در آینده ما تصمیم گرفتیم با دستور و سفارش‌های وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان نقشه تصدیق شده در مسابقه‌های گوناگون ورزش تشکیل نموده و در مسابقه‌های با دیگر دولت‌ها در بین اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک کرده پرچم جمهوری را بلند برداریم.
бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи Сарбози Ватан. Хайр, то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.